Svi se mi, barem ponekad, hteli to da priznamo sebi ili ne, zamislimo nad prolaznošću, nad vremenom koje je iza nas, nad brojem godina koje smo doživeli i koje su prohujale nepovratno. Međutim, čini mi se da ima i onih ljudi, bar ja ih relativno često srećem, koji su do te mere opterećeni svojim godinama da me podsjećaju na neke kolekcionare. Dakle, kao da se trude da toj svojoj kolekciji dodaju još po jednu godinu i čini mi se da se u njihovom životu sve svodi na to kolekcionarstvo. Dakle, na prikupljanje tih godina bez obraćanja pažnje na život kojim ih ispunjavaju, na sam sadržaj. Kao da veruju da će samom činjenicom da imaju određeni broj godina zaslužiti svoje poštovanje, dakle samopoštovanje i poštovanje svoje okoline. Međutim, mislim da će se iznenaditi jednom kada primete da, ako primete, da taj svoj broj godina, dakle to vreme nisu ispunili odgovarajućim sadržajem koji bi ih doveo do jednog temeljnog i zaista pravog zadovoljstva.